Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün noyabr'nın 15'i çarşamba günü. Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası Rusya tarafından işgal etilgen Yarımada'da insan haklarının bozuluvunu tahqiq etti. Bu malumat Kırım boyunca Birleşken Milletler Teşkilatı'nın beyannamesinde tarif etilgen de bildiriye Muhtariyet Prokuraturası'nın matbuat hizmeti. Mecburen sürgün etilü ve mülkiyetinin kanunsuz surette tutup alınması hakkında söz keti. Hem de insanların Ukrayna ve Kırım Tatar tillerinde okumak hakkında marum etilmesi. Meclisinin yasak etilmesi de hakkında. Yarımada teritoriyasında tahqiqat hareketlerini geçirmeye imkan olmağanına bakmadan meselenin halkara mahkemelerde ilerideki bakılması için delillerini toplaylar. UA TV telekanalına Dış İşler Nazirliğinin spikeri Mariana Betsan'ın aytkanı gibi bu Kırım'da halkara nezaretçilerinin bulunması şart olganının sebeplerinden biridir. İşgal etilgen Kırım'da insan haklarına riayet etu vaziyetinin daimi surette gözetilmesi gayet mühim mesele olam. Yarımada'da vaziyetinin kun-kunden bitirileşip kelmesini kaydetken meşhur teşkilatlarının bir sıra halkara isabatı aşkar etilgen. Kırım'da tecavüz devletin hukuki sisteması kanunsuz bir şekilde kullanılam. Mülkiyet tutup alınam. Rusya vatandaşlığı yüklenili, Ukraynalarını mecburen hizmetke celp etiler. Şundan için Yarımada'da halkara nezaretçilerinin bulunmasını temellemek lazım. Devlet büdjetinin leyhası üzerinde koşumça çalışmak ve deputatlarının kırsetken bütün düzeltmelerini hesapka almak. Nazirler kabinetinin azalarına baş nazir Vladimir Groysman'ın avalesi. Vesikanın hükümet variantını tendeşli olarak adladı. Ve Yukarı Rada'nın devlet masrafnamesini ikinci okuvda dekabrinin 10'una kadar kabul edeceğine ümitini bildirdi. Nazirler kabineti tarafından verilgen büdjet leyhasında Ukrayna'nın umumi içki mahsulatının 3%, inflatsiyanın ise 7% artması ve dolar için 30 grivna kursu kaydetilgen. Amerika Koşma Ştatları Kongresi'nin temsilciler palatası Ukraynaga harbiy yardımını algıçladı. 2018 senesine müdafaa büdjetini tasdikladılar. Vesika Ukraynaga xavfsızlık sahasına 350 milyon dolar miktarında yardımını ayıra. Şu cümleden letal müdafaa silahına. Bunun ilk sefer vasıtalarını harbiy deniz mayınlarga karşı radar ve hava koruvuna ayırmağa teklif etiler. Hem de yalı muhafazası gemilerine deyip kaydetiler Amerika Koşma Ştatlarındaki Ukrayna elçihanesinde. Bundan da gayrı yaralangan Ukrayna askerlerinin Koşma Ştatlarda devalavına para ayırılgan. Vesikanı da Senat kabul etmeli. Bundan sonra onu Amerika Koşma Ştatlarının prezidenti imzalamalı. Romanya Donbass'ta cenkeverlerinin tarafından cenkleşken sırrını sürgün etti. Mahkeme ona memleket kırışını da 15 yılga yasak etti. 42 yaşında Bratislav Живкович Romanya Cenebi şarkında NATO ordularının infrastrukturası hakkında gizli malumatını ciyaydı. Onu Kara Deniz elinde harbiy radar tertibatlarının fotosunu çekkende ve onların koordinatlarını vermege tırışkanda yapkaladılar. Maksus hizmetlerinin temsilcisi bildirgeni gibi Sırp Romanya'nın milli hafsızlığı için tehlikelidir. Живкович 90. seneleri ziddiyetinde Bosnia, Kosova ve Hırvatistan'daki diselerde iştirak etiydi. 2014-15 seneleri ise Kırım'ın zaptı ve Donbass istilası vaktında Rusya cenkeverlerinin birlikte cenkleşip geldi. Ordu Zimbabwe'de kimiyetini elge geçirdi. Harbiyler memleket prezidentini esir tuta. Generallardan biri telekuruvden çıkışta bulundu. Devlet başı Robert Mugabe için hiçbir tehlike olmağını bildirdi. Devlet avdarmasını geçirmeyecekler. Tek geçken hafta istifaga yollanılgan memurlarını işe kaytarmağa talep ettiler. Mugabe onun Halife olgan prezident muavinini işten boşattı. Keçenleri ise sabık memurunun savdaşı ordu komandаны Konstantina Chivenga hükümette kendi fikirdeşleri arasında temizlevlerge yol vermeyeceği hakkında bildirdi.
Мемлекет соқақларында есе зырхлы ташытлар тура шатларының дегені кебіл патлаве атыш седалары әшітілі. Арбейлер ватандашларыны тынч олмаға, ама ихтияжылары олмадан соқақларға чықмамаға чағыралар. Шымдылық істегеніміз ве умют еткеніміз әршей сулктыр. Яшайыш тарзымызға тәсер етмесіні істемейміз. Шымдыки олаятқан әдеселер Зимбабве сәкенлерінің малиеви вазиеттеріне жеди тәсір еті біле. Эвеллері ойле бір шей йоқ еді. Бізге нея пажағымызны кімсе емер етмейді. Акемиет әр вақыт бізні құру еді. Калифорнияда атыш нәтижесінде 4 инсан әлек олды, да оны яраланды. Вақа Чико шерінде у юз берді ве полицияда білдірілгені кебі башта ұжымжы еві янында атеш ачты. Бұндан сон құмшысының юк машинасыны чалды ве она минып мектепке yol алды. Анда қарышық суретте атеш ачмаға башлады. Қанун құруйжыларының дегені кебі шақысының янында ері автоматик түфегі ве экипы штавы бар еді. Полицияле атышуф нәтижесінде әлек олды ұжым еткенін қайделері сораштырыла. Мектепте чылған атыш нәтижесінде бір бала яраланды. Хастаханеге кетірілді. Да чағаны етмеген бір бала ұжымжы шақысынан идары еткен юк машинасында яраланды. Шымды жинайетшінің еді чешіт ерде атыш ачқаны малюмдыр. Межа украин-словак триллердің Франкистанда халқара кино фестивалінде ғалеп чықмасы. Фильм «Алтын атлас» мукафатыны қазанды бұндан да ғайры. Украина дәулет киносы білдіргені кебі фестивалінің генч жүресі, оны ән ие фильм оларақ сайлады. Фильм Украина ве Словакия арасындaki сынарда әласты ақында тариф еті. Вақалар Словакияның Шенген зонасына кірмесінден әвел юз бере. Фильмде Томас Мастелер, Евгений Лебезнюк, Эмилия Варшарева, Римма Зюбина ойнайлар. Украина ойнатуына фильм ноябрінің 16-сында чықа. Словакияда фильм әнді там рекордны бастырды. Илкіратлық күнлері мемлекет кинотеатрларында қарарнен 70.000 сержені топлады. Женева мезадында Фрэнк қыраларының бриллианты сатылды. Үкімдарларының тәджіні яраштырған Улу Мазарини мезатта $14,5 миллион сатылды. 19 қарат чекіміндегі мужевхер башта 6 миллион турайды. Илк сефер гүлгүлі бриллиант 1887 сенесі мезатқа қойылған еді. Франкистанда екінші империяның дағылмасындан 17 ел sonra. Бриллиант итальян кардиналы Джулия Мазариниге айт еді. Тарихчыларының сөзлеріне бинайен, о вефат етмесінден әвел қиметлі ташны 14-ші Людовикке бере. Вақыт кечтікче әлмас сонке Фрэнк қыралы үшінші Наполеонға кече. Ташның яны сайбы белгесіз қалмаға істеді. Мезад деваманда 2 рекорд етілді. La soirée s'est formidablement terminée. Акшам аля кечті. Шirketimiz 2 күнлік мезатта $118 миллион қазанды. Бірден 2 рекордны бастырдық. Герданлықның $33,5 миллион сатылмасы. Екінші рекордқа гүлгүлі бриллиантның 15 миллиондан сатылмасының еттік. Үрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хабирамаз еді дады чо хаберлерні сізлер Украин форум сайтында оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз, сақлықнен қалыңыз, көрішкенде.